Zdar! Zdar. Zdar! Čau! No začnu. Zdravím, zdravím. It's a first or second class, ne? Jo. She said, do you wanna be loved? Do you wanna be touched like you never? If I gave you my heart, would you pull it apart and make a runaway? I don't wanna play silly games, we grown now. Daddy never stayed. And I said bye, bye, bye. Angličtina, vole, nazdar, končíme. Bye, bye, bye. Right now, this one special request. All the ladies, all the women, them reach out from early and arrive representing in style you don't know. This is how we do it. Let's get your drink and everything is getting warm. And I said bye, bye, bye. Vystupujou lidi, kteří už zažili party, nastupujou ty, kteří chtějí poznat. Já vem si to, podívej se. Co povím? Hele vlog, usmíj se, Robert. Nazdar. It's a vlog, no problem. Je to bomba, vole. To je it's a first or second class, ne? Jo. Angličtina, vole, nazdar, končíme. Jsem rád, že točíš na vejšku, DNT. Ty dobrták, vole. Ale je tam, vole. Tak to je na jointa, vole, jo. A stop. Tak výborná byla, akorát ty vole Tacek, zase vole Taclík koukal do kamery, ty vole. Tak musíme znova, kvůli Taclíkovi, vole. Koně výborný, přelet letadla výborný, všechno. Taclík zase posral, ty. A se ty vole, já nevím, vole, to měl hrát někdo jiný, vole.